praktekno sira kabeh rikala jaman Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing lata jawi derek tuntunane nabi ngertenono sira kabeh nalikane para wali lampai syariat lewati ngaji wong mukmin seneng ngaji Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi صلوا على نبي محمد اللهم صل عليه